te fasisila atu o toe amatalia nei tau manga fono au fai tula fono. Tali tonu maus fasilinga marusi pa ia Palemene fa maloro on sai vi ia le tua ila na foa ile ne yasu. E fatati ese tau manga fono au fai tula fono mo le malo longo le uli. Ia oro fa pena on sa no tari foi tau le fionga ni minister tanga luenga ele mafua nga fanua. Ia o le avandone tu inatu mo le fa wino lau sa noa. Askai mo makoa bangoa. Mga ko le ua mai au nga pale au kalinga sua. Awala wa fionga ke ngange ole. Fionga le Palemene ma ngei ku ai ke ngange fo ile kai ori ku ngai ma lai ku. Sa fa piko ma le ku ngaku ro fionga le fonga fkala ile faingo fie. Ko fu sami loko le official fongo awa seia. Ya se kali ile sua mok. Le wa ma onga wa ma li ya wa fo ni ya so ma fa ko fa la inga ai ke ngange nga se senga la wa fionga ma le official fongo ma ko mga ku le wa le ko umi fo fam kalanga ngei makanga wenga fai umai sama ko kala ile kal sanga la fionga le minska ya vai monga fa ya mga ku la fionga le minska le wa unga ka ko fa le maka upu mal makanga wenga oi vai monga kasi o le o monga fa mamudu aku le isi fast food e ka pe onga o monga fa ma okiaku ya o le onga fa fonga le o fionga le minska ya o le nga kalimala malama le fionga le ofisili so ya pasir kala kupe o fa nga fu ngei runga la wa fonga ya onga fa pengale onga sua le si fast food e ka mo awala ya kusai markar sanga la fionga ya la fionga kai fonga mga kon mako wa vango le leile ya mo te fonga son ftalai ya maria fenolo finangalo le minstalo tu le mai le faula via vai mango fa se tu le mai sa no sui pa ftaitele la fionga le fonga ftalai mo le vano ya me se foi ftaitele la fionga minstalo le wa tali manino fo inisio tal sanga sa fale oina nei tu malo ya me se fo ya ele ya fasino el mato fale vai monga ya faftai o nawa ye fu fonga mo le toe fa mautu ina o fanua ia ana toe fono fa pi ya tu lo fionga ile tal sanga fo nei no na fa oina tu lo fionga ya me se fo ile minstao pisnissima la muia ya tena ne foi le fionga li ngam tuale fionga ya ali ya te minei le o ye se ele tuina toi foi le sa ni no ya pental sanga ina ya ona le to saunga le mule tala tole faltal malo le sheraton ya penta oto i tau sanga to na ya so i fuas to no lauri ya talo to le fionga ya seven no se ele mfaiona ona te maduele sa nei no fa mole te fa na tu lo fionga me se fole fionga minstao pisnissima la manuia mal falolo no fionga fo talai ya mata watu lo tu lai mai foi le faula via fasale le anga tolu afta tele lo fionga minsta o sanga malama la le sa foi il ta sanga nei tu malo ya fa no auto lo yutai sapari ima sa futura fai tilenta tiele to fanga ya le lalo la bon malo fu ala fionga fa mulu me si yanga yen ma tu malo fa nga fa mulu por asi fa to faring ata to tinala lete tsa o mai e lo fa mo wina fa tele lo fionga fo tala ya tu lo le no lo fionga le minsta sa mai tu so fa la ver kai mo le avango ya nanga le ua fai ui ule le California ngai ai ia o le okula mai le sui o vai monga fa sa o le ro fionga le fai pule o le lu manga i le fongo le poda le mkanga luenga ia o la fa penga nga kalango ngai ku sa markar sanga le fio anga ia mali ku malu
Ia, i se o ngā ele fo i e whakaoko ai le sao le fioanga. Ia, o isi vaenga uma, ia o le ufa mawinga lau fionga. Ia, lau fionga sui o whasale ang kolu. Ia, lau fionga le whaipule, ia, le ufa mawinga kārsanga. Ngā uka sapali i fusianga i uka i meoro ia ongal malo, ia ele ol malo, ia. Le walanga le oso akwaru kwa i le kua kange. Ia oso ia ke le oso, ia la foi kilo i vaenga ia ai ka kia mai. Whako whala inga lau fionga, ia, se i whirikanga ngā foi le paa mo ngā vai, ia. Pape ngā le on koe whelonga ngā. Lau fionga le whaipule vai maunga mua. Ia whenore sua le minsta o lo tula e mai sui o whale alupo. Sauna. Ia whaftai lava lau fionga le minsta. O ona le sa o lava o sauna anga i le mea lava nei o whanua. O le mta upo e fia la ngā o le whatau le restaurant o whanua. Whanua la ia whanua tu sa loto, freehold land. Ia whapena fo i whanua o le saini nuu. Ai wa umona wha liwina wha freehold. Tu ana tu se tu alalo ona o teimine o lo toa lava le transfer ino whanua nei sa o mia ele lalfanga tu lo ta o lalfanga i toa mua. E le saunoanga mai ele ofisa. O lo i se lo i nifituna inga malo ona whatapa manino lea. E whaile tala ona o le whaanga solonga i o le restaurant o whanua nei tau pālangi. Ese lei te lo tali mai mtanga luenga lea. Lei lava se mea i to ai. E wal te mina to ai pawana o le whaasa onga lo suafa. Ia ila tau hoi nei mana o miel malienga mai ale head of state. Ai ese le maulunga o le whaatino ino ngā luenga le ofisa le pau lava nā mea o lo to ai. Mwhai on si lai whape ai se au le mwhai ona transfer ia i ngoa i la tō whaatau ina whanua i la lalwhanga tō amua. Lōl ta unga le lalwhanga ma whaaloa la lava. Ia, la whaatu lau whionga na minsta tu sa whaau la vea whale alupo. Lau whionga le. Tarai pe mo tawano. Ia, e mata watu le tula i mai le minsta o le sisi o manga. Ia, se tula i mai lau whionga. Lau whionga ma le Fonotaga wo tula i atu no le pinangalo le whionga le whaipule o whale alupo. I ele fo i ele toa mauta toa mua. Mai o whanua nei. Le alawa ua mai atu ia teimi foi o lo i ele tu la fono. O lo ua avatu e o whanguanga e freehold. A lea ua whatau ina atu. A ua avea e whaonga ina o whanua tau Samoa. O le mela leo kupungi. Wa uma te tongi el to tele al matu tu malo. Ia whanua nei i le salasi. Ai oku mai i ele whainga whaiti o ngā ele se whangua Samoa o whangua kau palangi. Ia me siri la leo wa le foi a fia ele client al whionga i le tamaitai whaipula. Ia o lea la o mai le mai kasi le mtau po leo wala o kui ngaku numal kapeneta. Wa lenga yer kemi lenga o fai ko ia ku mai lunga ko le pa mai e va ku skula fon ia la fianga palmia wa kau fai skula fon va sa o mele fon va valvalea ke fai kula fon o ia e pa vai mo ia ka fon Ia, fai malu fu o tatu fai va. O se mata upu vo te loa so ai le pule tonu o le pule nga fa tonu ia ai malo fa tai lo fionga langa le ma watu e la vea i foi le siusi o manga ma puno o whana atua atu le avano le fionga palmia. Ftalai e faisi o tele tu malo e lave vel mele ele na to amua o le nuua na mua tu pol mele o vailele ma le tongo ina ua fina ngalo le malo fa fo i mai ele le estate tausi mo le tongo mo vailele e afia fo i se va ngolo ri awa maila awale umana fai o fa mo sa o ir pui ngo ele na mafua io tal sanga nu fia mo ni ele peole fia se lau wa fele tal sanga ele ale fa ngana na fai na sa o le leila ia inga na fai ai a fai to fa fo ele nei mtu o to la matanga o
O le umane na fai le state tausi. O ele o nuu mafioanga. A tu ula le fesa. O ele o vai lele malitongo. O ele o vai lele malitongo. Ai na avere na temi. O le atinga engo le state tausi. O le lawa o le temi wale aise state tausi. Wale mawhaina to operate. Ai tau sanga loa lauli I malitongo I ele lanto e aveai. Ale avenga lana aveai. Wa freehold I lalo le estate tausi. Ale manunga la le malo. O le taimi e lua tu ai le freehold. E o sa loto ngata le mele o le whatau atu loi wafu. Malpo polenga la le mena tupu. O ele tonu lauli I malitongo. Ina nei mea ane wa le tini le wha moe na leina ave mo tangata lauli I ma tangata le tongo. A o atu lo tangata ese whatau lo ele. O le mele na le tupu te mini. O mai nei tangata ese iei tupe o mai lo whatau lo mai ele ia. Wale tu lo lava, wale tangata le tongo la ma tangata lauli. O tangata mai imo. E la tupu ai nei o ai whai ngā palota le vevesi. O mai tu lo lava sa moa ao le wo mai no nofo inui. Filongia I loa manu mawai. Manu le mawai. Le la o maltemini le tau te adwa yalve besina. Al tulanga sa o lava le wha moe na whai le malo. Tu la fono le nā temi. To li liu mai le tu ma oti le sa moa. Al wha vela le stu la fono. Le la to a yal temi nei. Mai le tasi le na o. Tu lau fo ta ua le vai monga momoa. E tele ele o sa moa ato. E ono o le melea. Lango ele o le malo. Ele tu moti. Taulana to e to pena le reil tu la fono. A fina ngalo lo le malo e to e wha fo I se ele. To e wha fo I tu langa wha lenga nu. Ina ia malu e lale mea lea e tu ngalu e. Wam whailon wha ta. Wa tatou sa whalongolongo le sauno. Anga len sauno e tu le pana le la. Ele o le estate tausi. Ono afe. Ono afe freehold. No inga. E taun tatou wha te termena pela mele na lefa pele tupu foi toa mua. Ale ia inga le tau whai mori mai. To e wha tala nore lei. Po le ala ia inga to e wha fo ia tuai ele inu umawhionga. Pe to e wha fo I wha freehold. Pe to e wha fo I ele tau sa mo. Ele fina ngalo le malo. Ina ia malu. Ele I tonu inu umawhionga. Ma wha soa inu umawhionga ele. Altu la fono foi le taun tatou vai e. O le Lands Taking Act. Le na mafuai o na amai le malo. Ele tau sa mo. E wha o ngai mo tiu te le malo. Ai o la review uma le ufa manatu me le fionga le minsta ia ale. O le tasina te unga foi sala e tauna ta pena mai. Mo le wha malamala mai no le mela le sa no mai sui o fale alupo. Ina ia manino le lei. Po ele ia to e wha fo ia to le malo. Pe to e fo I le wha lenga nu. Pe to e fo I le free hope. Ia wha mamlamanga le me le wha lo. Ia malo whaftai le. Whamamanga le li parmi. Ia, whalata tolu isi mele se mai whamamanga. Mele titi ia le whaftai ia le whionga parmi. E tau te vave me nei moni o le tongo mai lele. O vai tele na ve uma whanua. Uma. Leise whanua kasi koe. Ave uma lo este. Le lang koe a makaia ngā e kuma tonu utalo sanga. Na amata lusu riva eka. Tau tau amata se nu. Le ngā makai kai. Ko vai la ko nga e ni kai fingo fi le wala. La mo koe whalolo sa inga mwhale. La ngā amaku o whanua sa moa. A whakau kai milionga mea la. When kupu le mea. Le alang kai wakni iu kai whangono matono fuai. Kai whali whangono o whak sa. Mi kai whali liu whak freehold whangoangi. O whangoangi mai mangu. La e mai le maro kau kau ngofie. Al korsu lua fele. Kwa ka eka. I fia kau sanga e kongkongi e. Whafkai. Ai whali liu wha sa moa. E ngai amau ki ngoa ko yeska kongu. E alanga kupu le vesi. O le wako whangoa nganga le sa ngoa e pan mia. O le whenga maro kalua i e wako e lofa ingu. A koe whaakau ka kasi. Le la kupa ngel vesi rea. Man wha lava. Whafkai. Ia, malo whaftai. Ia, o lo toi tūlai mai le whionga pan mia. Tua tula wano. Te lo le tu malo o whalekta. Tolu le si tu malo le a fia le mele o waleini le o le fuse whenga u maupopo o no le mele. O le fo e pulu atua ia te au winga al datonu. A wala upu le fai tausi file mu. Le wai loa le whainga nu o le i tai ere nu. A ngai na e soa i pule. O te whamawina le
tūlanga i le toe whamaupopoina, ma le whaatūlanga ina le tūlanga mamalu e tauna iai. Ia mai ele, ma ue la pēna o toi inisi ele toi. Ia o ngalumana mana tuila e pasai lele na whaira whasoa le te sa whai e moe. Ia la le whainga lea. A tonu e sei whasoa pepo, whenisi ele le ava noa pēl tārsanga mai vo ia mai maunga wha. Ia manisi i tū malo o toi mana o mi inisi ele le whaopopo. Aftai, sau no lau fionga le tai malo ia tula mai lau fionga le minstam, ma ta watu fai u fode forsanga matang ofie. Tai. E longa le ua kari mangingo ia le kai ka ia le malo e kusai ma le saunga whale a lupo ia ki ngangi foi ia vai maunga kolu ia ma oi whale a ka kolu ma whale a ka wha kusai foi maka upu sa kulang e ui a kukele i a whea ngi maka ngā duanga kai mio kou saunga ia ale ua kari a kupel malo ai sa ure fia kari a kurvaenga le ua kukele i a whea kai mio kou saunga ia ui le ia ngau kari mangingo le a foi le kai ka ia le malo o fionga le li ming skama le karusanga ia o ko ele o se karusanga ngai o ke sa fa ia ko kongu o umang pasia le fainga malo ka duai paule mea ngai ke sila fia ka ko fa suanga malo fisili ko ia suanga o wala ia o nga kufa lola ia le ni peong karusanga inga o fionga ele fonga fkalai o mai a ia le forsanga ngimkanga duenga ai mako mga ia o siya bang wale sa pa ia kuai lau. Fionga, pang fitalai. O ia, leo mawatu e atula mai la fionga le mistalang o lango. Pato angam whenga whiwa. Whaftai mo lewa noi lau fionga. Lai o mai tau watu le la whai ule saunuanga le fionga le li minsta. Salanga le nei tumalo ia ele o loo ele le malo i tonu o le matonu i vaigoa o le asa mawaina i whata talanoanga o le malamtanga luanga i le teimi sa swala pule ai le tala le tupe o leo i fufuanga le mtanga luanga o se teimi o na whanga solo atu le whailoa i mai tumalo i turanga o ele nei i lango ele o le stala malu ya o ele o le nu nei ai whaftai o le manino fo le saunoanga le fionga le Palemene i turanga le o le la to i lo tu la fonu la tu la yat o no la fa fonga mai le tu malu a le o fa u le saunoanga le fionga le minsta mal fa lo whaftai Alo whaftai, ia masalo fa u la vea uma iei ele o tatu Tofi. Ia au ngā le me tas tulou. Ia leu tau whaafonga. Ia la ata pena le le atoa ma le anoa. Le matanga ruenga ma le minsta. I le tula fono le fo mai. Ia war whaatino ino tatu ele. Tuna maila o fionga le minsta. Whaawau mai saunoanga. Aftai mo lewa noa. Pa ia ka koi kumalo e amaka mai malai sasi pa ia wharkangaloa. A whai o kou whaafonga mai le leo o kou au. Ia. Kala angangal maka ngadwenga o ma kou kai makari ia ngai vai kau male a fuanga o kofi. Mga kule ngā ua kau kole ang kongu fuanga whai ar ka kou kumalo. Ao kou pa ia mo kou mamalu mo kou sa ma whaingka. Ku maua e o le whaavavau. E le mawhai o ngā mākou ko ese pe koe whaapopo. Wa ngā se ia wa ka kia i malai wa uma o ngā aisa. E le eise vave, e le eise poko e whaapopo pe ko ese. A o le anganga ringei vai ngā le aso. Mamori aku le anganga o le whaafukai kele. Le kāpua inga, sunga i whaafea ngainga. Mola ko farkua iso se faka fai kaulanga er ka ko kumalo. Fa kumu kumunga ngu kai kasi er ka ko kumalo. Malo afua ila maua. Malo ka puai. Malo fai kakalo. Ku il mu papanga maula le la o fe ngai ko au nga mo pufai o malo. Mori akula nganga fa fa kele. Ngai va ngole aso. O singa kala la kiki er ka ko polo kiki. O ngā umale se sao ngi mkanga luenga.
Ngā ua umong kufukofua ingar ka kou se lau limas fulu ka la. Ma o ke mangaku o ngānko koe ka ko wha se lau mo ngā kupu afe. Ngai ua umong a vai vai ngai ngu eongo. Ngai ua umong a whakaungu i ngai polo ke kikange o whale a onga. Mare kele o polo ke ki ro whaingei. Ma kou kakalo, pa ia or ka kou kumalo. Ka kou ai aesia mangu waulu. Se vai kauri ngei wa ka kou iai. A wār whaasua soa inga, mare lima inga, o fua ngā whai ar ka kou malo. A wā se aki ngā e mareanga i luma ar ka kou kumalo. Na mā kou kakalo, o leo au maung ka pengar ka kou ripoki au mai ofisa ki ngā mka mai ka. A wār ka kou lima se lau whaas furuafe, leo ko koe ngei, e wha a koa ir ka kou 5 milionga, i ngofua inga mua. A or ka kou 2 milionga, ya, o lela ma muru aku, i le kala o le kupere ngei. Na mā kou kakalo, pa ia or ka kou kumalo, sanga yangela ia ayor kai. Ka kou whaasoa rima lelei, ngā ia kofu siangu e ongo or ka kou kumalo. A wālwha moe or ka kou malo. Oa mako koe upu, pa ia or ka kou kumalo. Mangunga o mangungei, a wala whaivar kou sao, le kou sui, a wā upu whai o malo. Kama whangau, ma le whawhikai whapikoa si o mako ngu al whangoari, ma kama whangau uma o lo whawhonga mai. Ia ku ngu e whia ori ngei lalulangi. Malo le pale, malo le ka pua, malo le ka kalo, malo le whaukua e ka wala mai lunga o, a wala kere vavave. Pale wa so le kiki la kou whaloalo. O mafuai, o ngā uku ku ma whaise kala i kongo e mau ka whongo o Samoa. Na o whionga le whonga whakalai, pa ia ar ka kou kumalo i o ngā kulanga wharupe, mangunga. Mangu kere inga ar ka pua inga ar ka kou kumalo, a o whiangai Samoa maunga whonga usu. Na o whionga le whonga whakalai sa mā kou kala lea. Kau inga ia whamanguia lea kua e la o whionga marau se e mai a war kau kua inga ar whonga usu a Samoa. Manguia ar kai o le malo maringei ku o le vai. Kai o le kua ngai ma le lai ku o le madu. La o whionga sao ngā whaapiko maringai ku. Manguia e la o whainga ruenga le malo 5 mawai iai. Ai o wola i le alofa ma le anga lei o le ri. Soifua. Ua whamarosa noa, ua fufonga le mauta a le tapua inga Samoa. Nisi vaenga lau furasanga tā ua e winga i o tātou ele, o tātou tofi lava lea mai le tua. Whaftaid whasoa, whamamalama o se tō wha ua e tā pena iai mo le tau se ino le matangaruenga. I ona o se matangaruenga fau. Whamanuia le tua, o fisasilo le matangaruenga e mai se tupu matamali i o le tātou watunu. O lo tō ngāru lue puno wa i le tua le vai a wartau tua ina, o le tātou malo. Whamanuia le tua lau whionga ni minsta e mai se le matangaruenga. Mo le anga i luma. Ia, o tātou se e mai le whasolonga, e tusa ai o le whasolonga lo ia o tātou se e mai le matangaruenga so tainga, mwhamtalanga teknolosi, pu le whatonu, ia mawhale meli o Samoa. Lau whionga ni minsta, tula i mai e saunoa, nisi vaenga, na o ia le flafulafo inga mauta. Tula i lava, ma le whālano, nganga le whāwhitai, na whionga le whawhitalai, ia i tusai fui ma le awa noa tā ua, o atu ina mai, le neim tā ngā ruenga, ia e meselo mātou nufu atu, ele nei vaenga aso. Le tala lava i le tautianga i upanga, ua pau le male, ua paul malai, tulia tanga le lei, ina ua poto yala, e la langa ti ai ngā panga. O le ftalainga fo ina i le tongi alunganga, ua pa ia ma mamalu e tanga. Awa ua malu pito fala, ina ua mauto o manga, o le filinga au le whaanga tama. O le seunga ata fo ina i whaai mutie, ua le ulu le ata uli le na. Ai ua toto i ai le ata sina. O te manatu, ua whapena
tia whaunei o le maota, le malai o le whauta ngā tangi, sa moa ni malama. Tau iena o mātou o wholo whātu, fia lau whionge, whonga whtalai, whonga whono o wāle Palemene o Samoa. Talo watu fwoi lau whionge le Palemene le taitai le malo, lau ka peneta, whapea fwoi le ministarang lang. Talo watu fwoi, lau whionga le taitai o le tuangai, sui taitai, tai nani sui mamalu le nai tu. Lau whionga le sa whapito, talo whatu, ia fwoi le nai tu tu tasi. Tulona, ia whio, lau whionga le au malu le malo. Lo masiofo. Mato whatalo whatu. Tulona le whio, whionga sui Tofia, mautou whalitua, mato whatalo whatu. Mato whatalo whatu fo il paia, ko whamsinonga, mamalo whamsinonga, tai nane Plestene, lo official whamsinonga. O paia whatala lelei, tai o kalesia, keu siano umo i Samoa, tai nane lau no fotatalo, mato whatalo whatu. Paia, mamamaluia, e ta ui, awale paia, ainga matama, o tama fo i mainga. Leo songa tu mua mapule, tu au malataua, ainga le taima le wa au fonti. Awa mātou whātu rong whātaro whātu foi, leo tātou so mai tuila, manua. Awa e le vai alama whala oto, lea whio kovana, Lieutenant Kovana. Whio lau whionga le Palestine o Senate, whionga le whonga whtalai, malo sui, moto sui. Paia ia wā sua me vai whanua, whawho mai tūlangi sa ole msale au mua, male lau niu sae lua. Whātui le motu tō o le whaurula, ma upu ia te olmanu tele. O paia ia ma mamalo Samoa, wa se mai ae te tai mai le taisa masama le tui manua se ia pa ia feeling pultu. Na tau wilo ai maa lotu lau. A lea ua fiti i le langi le tupe le tau le fonga, na i fiti langi pupula. Ua tai fo i langi le afi o le tama, o ti atalanga na ini niva mpuli ana wa, ai lue whanua ali in whau papa. Ua fonga le langi le whamanu, ma le whanetanga. Le tūla ua sola whamalofa whitai, na ua whionga le whonga mota. Mota al sanga moria, a wal whauno no ngā manu, whaololo maau le tua. Ia nganga ina ia tātou mfono tala. Laua whionga le whonga whitalai. Au tele yo lava i se vaenga peo na tilingia sui mamalu foi na Tofi sau noa ma fea ai le mtanga ruang ai mua na watu se tala oto tawal manga ta inga wayai ia le tatu mtanga ruang ma na nga ruang fai awa fu ile no fosil fia wa mai ona talia no ia kapineta fuanga lau tele se lue lima taitai nai vaenga ma oti of so tainga whamtalanga te kolosi. Whainga whawai so tainga whamtalanga te kolosi lua o lima lua ono. Ile lua oto tasi. Whapea mata iala mo le puipuinga o wala of so tainga. Lua lima lua ono. Lua oto tasi. O le nei whainga whawai ta iala. Whātau e inai le una ia pea o ngā ruenga te tele. Mo le ati na ina o so ta inga, mo le ngai atu i whafu. Samoa, ai meso tutonu lawa ro tātou tunu. Wai ele fufuanga mo le sitia o le waia lea i le vau Amerika Samoa,
ma sa moa mo le nau tainga. Mo fiso tainga ma le kuko, keipo, o lo ua taula nei Amerika Samoa. O le kuko se tasi o kampani longa i le laurangi i ngā luenga wha teknolosi ma fiso tainga. Wa iai tā penanga mo le toi si tia au nanga o le SNPH. O se au nanga o lo ona, o lo ua na o tutonu ngale mua o pia, ai mo o mia le wha au watu inu itua, tai nane le tātou motu tele i sala whai. Ma o lo ngā lurue whaatasi ai le whale tupe le larangi ma le matanga luenga o tupe, ma le vaenga maoti mo foso tainga mo le nia tinae. Lea fo iwa mai au na whaatatia le tātou Internet Exchange Point. Toe lava ina pia wā tātou service providers o na maua leo le li au nanga musi o tātou atunu. O le ni au nanga e mana o mia tele e tātou wā onga e pe o na yaile universite. O lo ue iai foi le fuafuanga ina iai se data center mautu e teu uma iai wha maunga a le tātou malo. O le nei ati nae, e wha whaingo fiai o le teu, ma toe vave le toe suina mai o wha maunga, mo o mia. O le nei vai tau, mo mia tele ta i ma tangata whainga luenga, wha mtalanga sao, ma le tatau, ina ia whai iai ngā luenga mwhai unga tāua, so se taini, so se mea. Si te ino au nanga na malo e whaonga inai, technology fau, tiktito government. Wa amata whaonga ina o tātou one government portal. Po se wheso o tainga e si la fia umai au nanga le malo. Ma o se vaenga mua ua mai au. Ai mase ai le iai o se wheso o tainga o lo iai whamatalanga directly mo le whaafaigo fiaina. O le maua e tangata umo le atunu so swani. Ai masi ai le whaafaigo fiaina o le maua au nanga. E tau ngō fie toe vawe. Ua mai a fo i ona talia e kāpeneta le taiala mo puipuingo au wala o so tainga. O le nei taiala. Ua tau la mua ai le mtanga ruenga. Ina ia wha mua pēr le puipuingo o so tainga. Mo wha mtalanga ai masi ai ngā ruenga le malo. Se te ina o le puipuinga tamau ainga, tiktito economy. O le taiala fo ile nei mo le puipuinga o so tainga, ua iai le nau tainga, le puipui ai a seta, ai maisi ai a wala o so tainga, ina ia fai pea, nei au nanga, ma ia wha tupula ia a wale le rango, mo le tātou taiala, mo le e-commerce. Ma o le nau tainga, ina ia vea le tātou Palemene, e a vea ma vai ma lima, i le una ia o le tātou taiala le nei. Uofi atu fo i le tātou Palemene, i se komiti whaavao malo, ma o ia o le sui le Pasifika i totonu o lea komiti, Universal Postal Union. Ma ua vea lea ma amatanga fou, ai maise ai o le tāpina ino le nei au nanga tāua. Si tia ina o le malama o tangata i le tiktito literacy. O lo ia ile whanau tainga le vaenga maoti, ai maise ai le ngā rurue whatasi maisi tutino, ina ia vave o na malama tangata o si o tātou atunu. O nei whalau i loa ua mai o na whatino, pe o na iai le vai aso, Cyber Week, Tiktito Week, maisia o ongam whalau i loa o lo ngā rurue whaatasi ai, male ofiso leo, maisia tātou whaala putonga. Ua whalau i loa ai le lau, o le matanga ruenga ina ia malama ma whaataua, le whaonga ina tatau, ai maise le ave lo whaamumua, i le puipuinga o whanau, mai le whaonga ina o fisota inga le talawhengai. Ai maise ai, fuafuanga le malo, ina ia toi ilo le tūla fono e whetutu nai. Ma whesoswani ei mo le una ia o le tiktito transformations. Ale atunu.
ai maise le teu maluina o ana whamatalanga mo le leo na io ati na e o le tātou malo. O vaenga ia o lo tilo maua whataunuina, ina ia whataunuina, a wā lava le malutia o tātou whamaumaua ma whamatalanga. Wha lava mea o lo tau ave iai le tau lainga. Samoa Firemu. Samoa Atinae. Samoa Soifua Manuia. Samoa Aoina. A tau whaafonga mai la, vaenga umai alo tau lai umai ai, ta iala, tunainga, ale tato matanga ruenga, a wale mautia, ni vaenga uma. Ia ona uo mai la ia lei vaenga, e pei ona whaafasilingia, ia mai foi fina ngalo, sui mamalu. Mumoli atu le nganga whaafatele, au tau a fionga, sui mamalu uma, Tofi sao, a wā o lau tau fasilingia, e mauai, ti mainga wala matanga ruenga mananga fito e tonu. E le tele no ta upunalanga mai. E to aono lama sui mamalu, ia o lena mai lo tau finangalo ma fasilingia le tatu matanga ruenga. Unisi o sui, e au ngai tasi lava. Ia lela la tali atua i vaenga umi e topu. Le whaatapula aina le tausanga e whaonga aina ai e le whanau le telefoni. Social media ai meisere ngangana whaonga aina. I lunga o penga ta whailangi. Tali tonu le Tofi. O le vaenga fo i le nei sa au mai fo i tonu le tātou Palemene nei. Nisi fo i sui mamalu lea fo i wato ea mai. O tau whaafonga mai o lea lava o whaile ngā ruenga. E mafua mai, ele o lava lea o ina, o alo mawhana, tainani o le tātou atu. Ia a fianga, i le whaonga ino ni penga ta whailanga. Mea lea, e le mawhai lava na tu ese inai, le langona o le tātou ngā luenga whai whatasi. Auani pāle toa, le tima, auani pāle awa. Awa o i e whanau mai tonu, I se si o manga to e titi, tono ainga, se o lava ina whaasolo atu I tue communities. Mare loa le tātou atu. O ina e whanau mai ai, le malu, ma le whao ngā tatau, o nei penga te whailangi ma fiso ta inga. Ua mai au na whaatino pe talavau Saipa, Samoa Matala, Cyber Safety Outreach Program, o le ngā luenga tau longo lava lea, o lo whaatino le tātou matanga luenga. Sui mamalu pe o na fasilingia, palau li luam, palau li tolu, I le au nanga le televise ma le internet. Longa whangwhatalai. Ia, malia whenor fina ngā lore, minsta matanga luenga, o lo tūlai mai whawila vea whalea lupo. Saunua. Whaftai lava le, fi whawlawe lava le. Saunoanga manino, fionga le minsta. Le la ngase manatu ana o lisi sui sa whea. Le manatu e winga le whaonga ina e le whanau. O le social media. Se awala fo ine e a fia I la tau. A fia ai. Lo e ta ua mai sa o lele lava fina ngalo. E ta ua whapea o le lava la o ina. Le lava le tu o ina tu e le tala le whaonga ina. O le manatu ne usi ngā whono. Whapea e asa fina ngalo. Whai lea se tu la whono. Tu la whono e leina e malpui pui ai. Sāba ai a fo I ta meiti lalo wa oa nei tu lau lava se fulu ono ana I lalo. Ono la tō whaonga ina o le social media. Pe o la wala na watu e se manatu. E le ngata e le aoina e sao lava. O aso umalawa e tātou te aoina e whanau. Ai langa e o atu fo I la onga. E fo istamate influentina I la tau. Ai be ai as tu la whono. E wawa ai. Laua tolu ai nei atu nu usa au ta ua. Australia, New Zealand, eva Malaysia atu Europa. Lava o wha malu, lava. E mana e tu la whono o la atu lesi level. E mwhai e on tau fia whanau.
mai le whaongaina social media whaale te tau. Whalalo lava. Alo whaftai, il whau I la vea sui, pe ma whai ona saunis tu la whono la whatu lau whionga le minsta. Lau a whionga le whonga te leif. Sau noanga le sui mamalu. Taimili nei o lo ngā rurua le task force. O lo iai te tonu le lo ia sili, tanga ruenga lo sili, o le matanga ruenga leo leo, matanga ruenga pula whatonu, tai nani le mni matanga ruenga. E mātai tu ina e vaenga uma pei o na iai, lo finangalo. Tato mai ta wina pei o na iai, ia le malo Australia, o le ua wha maluina la tautu la fonu, o lo tau a ngai fo iai, a ro fai pefitu na inga, whatali la tala noanga, iai vaenga, a o te talitonu, o sei tu tau a lea mo lea ngā, ia mo lea ngā I luma e mese tātou waluma whanau, wā whaina ono ia tūlanga, ai whawhatai tele. O le siringia le sui mamalu mi palauli le turua ma palauli tolu mawhale ata tolu tūlanga tau le interneti tai nane ia le TV ua mai le asia singa ale pule whatonu mai I tūlangi nei ia o lo mau ai o lo le lei lava ia le tātou TV ia nā la tauma ai ai nei whautuanga te roa e te tau ona salo vaenga ia lo whapena ona iai ia nei whale tonu ia. O le pou tawhua upolu tasi le nā pou o lo iai ia le o lo iai le ala ataria ina I mawhai e whetutu nai ia le Tato antena ina ia maua le leila la ata lea e meise pou o lo whapena ona maua tuai la ata ia. Tawhua o polu o le maunga o ia maunga o fia moe ia o lo whapena ona ei pou nei ina ia whai o le whetutu nai o le si whautuanga a tonu o lo analog lava TV ia a lewa tātou tutonu o le Tiktito TV. Ia whai ona tu mai tonu I le Tiktito TV ina ia whapena ona maua lei ia vaenga ia. Sau noa ia o lo whapena ona whaasolo tu fo I le whapiina o tātou Starlinks. O le paule o le tali o le nevai tau. O le Starlinks e pe ona iai fo I le whaitutu na inga o lea ua fisosoni atu ia le mtanga ruenga o so tainga talanga va teknolosi ina ia fa atu fa pina ia Starlinks ia onga fa tase fo I mafale mai a onga ia na o toila se singa fa tase fo I mafale mai I le moteli sala fai ia o le ua fa atu ila fa ngaluenga mo fa pina o Starlinks ia so soni ai I le fa le tonu le tato internet male fa mo ma o lunga o le taimi o le nei tausanga o le afa pena ona fa so polia ai le tato SMPH a matalia le tato ngaluenga I savai ina ua maua le mato asia singa e te le lava se fa le tonu so tainga I savai o le taimili nei ua tautou fa ngā ina Starlinks a o tau tali ai ia lesi le options o le fa o atu le o le whaipa o le SMPH ina moteli I savai ia mo le si foi na sau noa pe o sui mamalu mai fale la time samtau ia le tal sangaina ia le domestic rates ia mo o Fiona telefon Ia. O lo tu lai mai sui o fale ata tolu I whau la vela o whionga minsta le vore whai sau marolong. ma ua Sau no. la me I le Fiona I le mista I le tise ta fa ta tali tua tele na vaenga ia sa utal no ia I le tanga binga ma lo fa tai mo tali ma lama tele mtau ai mese le tulanga le SNPH o SNPH o mtau tele al capacity a fa na fa tua tong tang la sa la fai o tali le mo sa la fai o no al mesa ia mai le malo ta sile tu petele le malo na lo ai pe lo su miliona
Ponga sa iai no tanga I lalo kon kalake male sa mo chao maisi providers. Onga lenga mai whawitoa mo le malo. A whawhitai tele lera a whalau tele lau fionga mo sa o le tali na le whaipalna. A whawhitai o nau so soangi stali. A al mea le ta ua lau fionga the digital transformation. Whawhitai e ofa atasi ang ma le digital protection. A le tali o nei mea lau fionga na sa noi. O le coverage. O le coverage, o le cover. Le nau ta ua lau launga lau fionga. O a tatu ngā luenga I whaiti. Te le al whare tono coverage le ye, ka ko ngai sir fia lau fiong. Ke le o whatupula ia le tele o vaenga le tunu o pa o coverage. Ai to mana, o to tele ia le ngaka leo ye le marine cape. O le foi pa ngai la uri ia. Ai o tele tono lava e tau ni tanga ilam tanga luenga ma. Inga luenga vanga le o le titsau ma le Vodafone. Po o upgrade la ko facilities. Inga ia kalfea ngai markulanga le capacity la ia no available. Awa o le si mele ngo fifsili le fiong. Kaluanga o iai ile o faisi leva I ngei. I kupe ia I ka ko kupe mo le titsau ma le Vodafone. Le mo me be ka le mo me lo milion ko sama. Ia okupe ai ang mai e fia su ko sanga la makanga le ai ai man ko fo la arrangement nga foi ai lunga profit ma lunga la ko kupe mo e ka fo nga lunga kupe ka ko mo mai ala ke va ko ia le la va ko mo le va nga ia sa ka ma kom fa ke mi o ia o nga e me ko poko e compagnie e fa ia fa so la ko kupe e o me va me le profit ke le makas ale la ko waku lo fionga ia mala pulang fo ia ko ka ngai le me ia male pulang ale ai mase la le coverage le lo fionga ke le fa le kom mal fa la fa tek Ma lo whaftai ia la whatu ni minister fa wala sa no. Moni au sa unanga la fionga si mamal. Wa fa mauina male anga fa fatai le tola yo e. O le mela mana ro tam fai ai. O lo manele ma to filo inga ma kako service provider sia tala no to no le vaenga le te saunoi o le vaenga pe ona taua ile o le wa mata ona fatati esele au nga tupulanga lua po le 2T ia ata toanga ia tulo e monia o le koksi sila me 5Gs ale la va ka ke le 3Gs and 2Gs pe o le mel na le wa mata fatati esele 2Gs ka ko fa anga ilo ia ma fa mautu ina isfainga ina I fale le atil ai moni au lo ia o si vaenga la tati mai ia tu sai fo mal tu alalo ai fa tai tele o mai le te su malu pe ona fiona fo Ma o tu lai mai tai malo ma li lo fiona ni minister tanga luanga sei tu atu tai malo. Aftai mo le vanoa. Te loe lewa sa no manino le suyo falata il metono ale tupu il reality le tupu ol fasili moltato mota ola sa o fata tau le coverage le tato tel temine sili fo lava le tu malo ia wana to futa to mai tu malo mal meto tela lai je foi ma to mai savai fasili fo lava fai pule la vai la tu langa le tato coverage me leu fa ali suyo falata ya o tali na o leu pusa o ale na le meleta to te ia le tato kele communication le temi nei ele to na tia na ta penal tato SNBH le la va ta pena e o me le so le la se furu tau sanga su lima tau sanga o ta pena Ire tai no o tu langa tau na iai o no me level nei. School net feo ye. E la fa pepe tu lava. Le wo fa le mele wifi, mai si por kalame le tau fai. Ele io le functions at tau na ye. Ta penalty to sa mo marine cable feo ye. Ta to sa mo marine cable.
Ia mai whainga malo, whame wawe tua, e leise capacity o le mtanga luenga. They can't run it. Oi nā rai manu ia le tātou Samoa Marine Cape. Whai le tātou digital TV. O wheo iei, la whawawe tua. Ala le me leu whea ngai nei ma whai TV o mai Samoa. Te le i o la fianga. A o mana whai whatonunga. O man whai whatonunga, me i o Samoa Marine Cable. Ta pena whai ngā whai, ngā te whai mei mea nā le mtanga luenga. Ta pena fo le digital TV system, to fa fo I mai mena ntanga lwe. Wa fo le malo sa ta no wina uma mena. Fa yela me le substitute ma substitute de kom fa fight. Subsidize. Tu langa pa ta to wo nei piko so le communication. O se pa nga ta u tele ile taimi nei mo ta to. Fa fa ngo fi me ana mata ta to matua. Tato wha longo uma lava le leti o ho ele ai lungo le fata. Sauno mai ani. Ia matato matua na o mai tato lungo le kio. Tako mai uma le onga I was in a onga makar kaiminga e kasi le kio wha longo mai eka me kia o mai ila onga nga kaim. E lau ka ko o mar kaimingi. Ua ka kaunga makua I se lau pasenge me uma mo kako. Peitai. Ele o fetau I wha nifo le tau. Tato taunu mai tato telecommunication feo yel tato gateway. Feo matato wa setana yele se mea. Ela to ta mo fai nei ta mo fai ngale nau yel minister. To fa fo I mo mai mai to tonu to build up by tato telecommunication system. Ina ia control tato sota ingo taimi nei. Wala se tato gateway lawe fit. To low lava the cyber security wa o sa mo le mata le langi tato fa momonga and information. Le tula na o le ta mo fai tu nei ai mo le taimi level nei. Io te le to fai o te muso foi e fai le upu nganga le anga ia o nanga le wai tonu le tato tonu. Tidi sa mo blue sky. Ai tali ale tu malo ia mo fai pule. How is the service for you? Ono to loa I leo tau ungol me le tatou te. E leo no foi le tatou malo. E wa matan fatal no le si ke po le ana. So time to tuila. Ha vai ki ke. Wa mai foi mo. Ta te le Italia la sa tatou tau mo fai. E pio aple tatou Samoa Marine Cape. Ma le fa mo. E ma wer so son, o fer so son. Ya la auto tau mo fai mai nei, e toi fa uru fa le mai le si ala waya fa pitoe mita tuai nei tu tuila. E toi fa ui mer capacity no fia mai me tu lo level to ta u le sa therefore ma kovana ma lo tu tuila ma no lolo molinga no mai nei mai fia fa so mai ya tu tuila ma no mai le so so ni mota to ni ele Italia ono il tato ta mo fainga il tato Samoa Marine Cape ya le wo mal termine le fa wa mai na bala au mai le fia ma for kovana le nei o te lo tu mai le lima o le Cook Cape. I tu tuila mamanu o le hoila ta pena. Alfa mo la vaia mo le mtanga luenga. E mana o mia se au nanga. Te le vave le lei to ta ngofi. Le tu mo ni mori len sa no e sui fale alupo. O le mene nei o le filtering. Tato telefoni rea ua nau mai fai tu la fono o se meta ua tele. Ave fen tato controlling a tato whanau le belo le access. E ma fain tato fatu la fonoina a te fai atu e sa wai to tonu le sisio manga ma atua ma lau whanau le o ina le tūlanga o a fai tu la fono tato e fai a le malu ai fale e le malu foi fafo a taua wo fa maua le tūlanga le alanga tauna i eise me lima taita ina i le enforcement o te loe tauna fai ma le si mele o le fa ma screening ma le filter o telefoni. Almena le sa pisa I tau fa pi atu I wifi lungo o fale au nga fe mai o vaku mea ngala maka makai ka mai kia kaleang o le mea I te tau na fai ai o le maupo ponga lava ia o le tui ngā mea foi le tu lou lava te mantua aso ia a fono fai a o ngā umo Samoa e tau o mai sa vai o mai I fono I marifa o le taimine o fai fono mai lungo interneti I le whaafaingo fie ina o le wheo ai o pule a o ngā uma. Pe a fo noa ia.
ia onga fa pena foi la o onga fa au tutorial la onga taitasi ma faina fai mai le onga si tangata mai fafo ai kongeki uma ai fono fa vai ma onga uma ai le tuno tu la etuai o te fata ua mta upu le ile fa le tonu o tato connection mo te mi le ere tau alfia ia se voma luia malia fala te tolu se tu atu le vano ia fala te tas o fionga ile oftalai o tu la to da le peo sau se ele minsta o le peo na sau no mai a sa ta wela ula unga ele la se fina ngalo le minsta se awala e fali le ia Facebook ma le social media ira ngana wa le o mafua na lan tau fa sa ia ta tau fa na fa ngai no telefone o le malo losi o ngana pe ise awala e mawhaio na mauai ia i la tau ia wha o ngaina ngana matu ia le lungo o Facebook ma le social media. Ine e whawhaingo fia ise awala e mawhaio na whaititi ai ma ia lava se tūlanga o le whaalau i loa fo le e tā ua le social media ma Facebook a o le ngana e whaonga o le a whaina la na o tātou whanau le tātou tu pole nei po ua e sirisila ila o whionga ele ele minsta e se tūlanga e whaile le iei le vaenga. A me se o tamari anga o tangata. O ai tātou, e o ai le aol malo, e whono sui Tofia, ma tātou fo. Ia, e te tau na iei se awala e tau mwhaina ia, mwhaina fo ai. Pe mau o tonu a tangata nei. E ona whaile o se tūlanga e mwhaina whaia se whaasalanga. Se tau tāu fiofia, a tūlanga e fia whaftai fo i le tūlanga o le tā ua o le Starlink. Ia, mawale o se fautuanga foi le ina ia whaatino le lei. Nanga le nalu matua se singa le maanga le mea tau whale aonga i nimsa vai. Masala pena ale tolu wa i whale aonga e ola, ia ma whale aonga e tolu sa vai. Ale tele o isi beia Starlink i lungo whale aonga. Pin teu o whale aonga ai le ola. Ia e maa na ia sila ina ia ma whaia nalu aonga tu per malo. Ia ala e ola le uma, malo whalalo. Ia maua tu lai mai fala tolu tu atu le vano E o leo toe kaola me toe tala noa le titi ai le mele pe ono tala noa atu. O le mele o le marine keipo le ni tatou pe ono tala. Mo toa lava ke pesti. Wa lava. O le foi connecting ai o le mantua keipo. Sa ia tatou fo le escape. Ai o le mele tu tulia. O le vaanga le tatou providers. E te tau o le ilmalo si anga tatou, o mantua fo ila le mele marine cape. O le mecha si ahura sa moa, o wan nupi fa, ma le utos, ma le slack. Isi mecha si ahura, sino ngor kela kupe le mo e kako. Ai, wa kusa umara ko si ahura, ma le vanga le di tisau, ma le Vodafone. A le mele lutal tonunga. Pero fia le vanga le la ko kupe e maua tau, langa ma le mekele e clients. A fa ko nga ia isi kuole. Le a va tuel fau tuanga e lau fiunga. Ia koe ami vanga le rua, ko rua. Ave e se fa kwanga lau fionga e lifi lunga la ko game ka ko samla ka ko ma fa la fa so sonia fa ta ia fa o mai sa no alo fionga minsta we fa fonga mai ano liu fa ila ve elu wa tu le nganga fa ta i lo fionga sui malu fa le atito yo le nganga tu no na pe le lo mal fe lo inga mal fiu tanga inga va nga umai la fa pena ona ye fa tal no nga lau fionga le sui malu mai fa le tasi ia o le Facebook o le worldwide. Ai o le tūlanga le social media. Ia, pēno tō whaafonga mai o lo iai le task force. O la tō ia lo ngā whatauri maina ia vaenga ia. E tilo o mai vaenga ia pē ono iai se vai panoa ma se hawa noa. E ono mawhai ai ona maua tōnu lava iai la tō o lo whapena ona iai ia tūlanga pē ona e saunoa iai. Ai, tatia mai lo fa pena pe ona ye fu fuanga le tatu wenga mo tatu mtanga wenga ole fenga le sui malu mai la time sama tau ole domestic rates mo falo fa fenga temile ni lo fa pena la va ona fa ngai e moto fa fenga ia le domestic rates se vanga na ai ia malu ia ma falo o ekalesia o le vaenga le na saunua i talo sanga mai ai i kolisio fa au ia o lo fa pena fu yo na ia fa tal noanga ia vaenga lo silfia ia o le i maua le tato pula fa tonu ia o lo i toi titi ona
Ma ua leo le tātou pulu whātou. Ia, vahenga umai e le whapena o na leile. Ia, le o sa unanga le whionga minsta le sui sam taun whala teise i tūrai mai. Tūrai atu e fia sosani le whionga le minsta. Le o te leila ngāia e vahenga ia i le telefoni. O mo meo rates fo ia le tise i maota tō whao whawhia ngainga e whapea fo ia lau mua o au ngai whaftai te lea le sosani mai. O lau mea alofa la lea la abatu lau sosani mai. Lea ngau lea e o lewa na tau fuafuan matanga ruenga le whalapoputonga o le marasi anga whae tisi. E whesoasoani i whawhita auli lea i le communication. E ran le whaipai runga o pou molia li PC. E voi sau tā ua lesi tātou Fonotaga taluai. A lewa vai nei le company lea le Vodafone. Bo atu toa i whalalatai le abatunga o le keipo lea o le whaipa. O laula mea alofa lea la abatu lau o whionga le minsta ma le whainga malo. O le fofole o tātou whawhita uli le whasau no manino le whionga i le pānia. O le backbone o le communication le waitua i le private. A e tasi lea awala e mawhai ono o tātou ngā lue whātasi. Ngā lue whātasi whaaboptonga ri PC ia malau mata ngā ruenga. Ia polisia se alfo. Whao ngā po moria ri PC e le te le se tupe aruai. A o lea wa approve le vai taun nei. This is the most reliable and good quality communication. O le whaipa. O lea foi e strako le IPC i la wala sota inga mo mita foi na mai nei o smart meters. Ai a so le tunu e foi savai. I le whaipa ngā rurua whātasi e le whalapoputonga male malo. Te le se soani o le a. E mwhantato toi tau wā male private sector le le Vodafone ma titu sa. Le anga le mai tau atu temini. E pe wa take advantage of company private here in tato communication. E morsi fia la wa fionga male malo. So se vai pa no au taulanga e o le alu fianga me resa edi de PC e tu ia i underground cables. La wa leva na ia ma le pai ton. E fa alu e ma le fai pa le o vai ma mau na de PC na ia. Ina ia fa ngale SNPH. E o toila o nanga i matanga luenga umal malo le tono taulang. E fa pena foi la ma onga ma la fanga manu itua. E o se soani le la fionga ele. Sta, e fa ftai tele. Ma lo fa ftai, ia langa leo sa uno le sui fa ula ve ola na mealof. Salonga o minsta e o ngale IPC le elpo. E ono fai le mealof alea. E ai se mealof na fo e tau fai lona vai taimi. E fa malu atu na le minsta o le IPC ona le mealof alea. Tu le mai lo fionga parmia. E sa fa longo le langa tasi le sui ta ua tele na tu alalo. E a taimi tau malmalo ai. Ai manaia. Tate nofo leia le stemi mai tau sa o le taua. E sa fa pepola fall me leo le fale tonu le connection. Sa fa pe mai. Fai nisi service provider se furu. Ya, no malo lai. Awan mafuanga tonu wana na leina talia to rua leo mai te tonu. Alan me leo tupu mai fai poipo. E le lava la tati o te le lopo a chi e tati tere no termine po chi fita to. Al me la tupu e te o kauri for kam kikira war kere so e mer connection fa yana me au. That's the reality. Al ma fo fongo na. Le uta pena le malo. To e mai te tonu tato Samoa Marine Capo. E o mai le so. E le va ai sa le malo Samoa. Is an annual report. O tato Capo le. It has never been tabled in Parliament. Ale famel Samoa Capo. Ale pule tua isi company el malo. Ale o mai se fesiri el malo. Poi ono Capo. Le fa tonu. Le fa foi mel menai tonu ya tato. O ma foi no fa so ta ia
le na ave e le digital TV fatu malie ta pena e le temi fatu le malo te fa fo i men nai ia pulela ta to ma ia nga fatau li maina le tau le to te atu ngalu mai al fa mena la fiona li fai por sa fa pela fa pe mai ko fa popo isika ko service provider ia le fa el malo le la ia ingre na o tu langa fo le tau tali atu ia ono le fa pele fiona le minsta ia io il fono fa tonu i tu langa o fetuna ingo tau ia tati mai le fina ngalo o le o tirtilo no mai ni si tu lo lava e lua ia maftanga e kalisia no meltal sanga tonu wale wa mai so swani le commercial rate ia male domestic rate o le o tirtilo ia el tato mtanga luenga na mori tu fo le stari manino sitaimi ya malo faftai ya msalo la ufio ngal bista msalo le watali le fio ngal li pal mi lo tawa vele portfolio le minsta ngal wenga tele le EPC ye tu sai o le faula ve winga tariff rates le EPC ye por sa o le lo fio ngal no falia wa fe minsta le ya faftai pa si va nga o to la e tuai te lango ina le sa no ngare e fio ngal pal mi e morsil fio ole ai tia le tam fai atuai a ma fai na kosol tato fai pa kavala tunu ato na ma fai lona fa popo ni service provider se la upe fia a wa foi tato fai pa le lisi atui service providers ai le ma fai na o mai ato mai voi isi service providers i temine e tau mia e company la po e lua ia pe o sia u so netu na faftai ya malo faftai msalo faula ve le usa no le fio ngal pal mi o lo fe ngai portfolio o le minsta ngal wenga tele tu la melo fio ngal minsta so tainga fa o sa no ngal fio ngal sui malu fa la tem samatau ia e fo isi ma fo ngana ma fuai ona ia le fitu na inga le ale fa nga pele underground e fa o toi ia le vainga le SMPH o le vai temili nei o le nama le laina le o maio fa lave fa natura o ina o tilo anga ia e sili atu ona sefele le fa nga ina le underground ngai lo le vainga le te saunua ia e fa nga ia po e tise e toso ina ia le fai pale ai tau foi lo finangalo ai pe o le tu na o te fitu na ia ia mata mai ai nga upgrade ia le kako SMPH ia ona fa wa to lola ia le savai fa tase manu itua tonu le tali o le vaenga pe ona sauno le fu e sauno le tele silinia tu langa tau le malila o fio le la tua tu pele ava no su samtam fa la tai tai ro fio ia onor ta u te ron ta male nganga fu e fie so swani atili le fio ngal minsta a tonu si le fiel vaenga fu le sa ta to va o fu pe ngata ruai le sa fa pe mai wa par ke por IPC le karu tono malata polo i fariat aule mafo fonga na sa yai ile fausi e no leina marosi e so tai mai fi yangai fula so e lua circuit ole underground ole overhead ole mafo fonga na sa tupu mai na tupu le mafu e tere foi le kalestete ole fo fonga la sa yai ele ngata ole underground ai fa pe mal overhead a fa le tonu le underground ala e continue ale le service lunga a fa le tonu foi le overhead a ole le underground mai fa ya si tanga ta te le underground le sa no ela o fionga ai pe o se a wala fa ngo fiele le so so ni tuai ia a tonu me fa nga ko fa popolo underground se te mbulmbul ai mor te mine le tau ngo fie bavave ia o se soani na ai le fa ia fil ngalo la o fionga minsta man malo paftai malo so mai mtanga luenga ia la foto la fionga minsta fa wa la usano ia paftai pe anu fa ia tu tau ma fil ngalo ai ta tia mai ia la fa pe na la no tu na ia ole ia inga ia mo le tangunga ia le filo inga foi ma le World Bank le fatino fatu pina ia esiliatu na faunga ia le tato underground cable
Ia ona ua mai ai ia vaenga fo'i la tau fo'i na sui mamalu ia na silia ia le nei au nanga ia mali tautua ale tātou matanga ruenga nei. E leo le Tofi ia alu ia fo'i mai la ia leo se whamatalanga. Lau a whiunga le Fonotaga lau tu malo ia mata whanua mai sanga meuta ai siku whanua i maunga manu au sala. Sua sa tanu sa o le rauna whausia. O lava nei tu luai le tu malo na toi ato o toa ai fo'i le tu malo. Fiola fionga tai mali autu o le fofonga o sa tuala. Whale whale ai lawa le paia le valea o ala ainga sa tuala o le ainga whalangilangi. Tasi a sa mo. Wala ta i oe whaiumu ma le nufo i tua ainga le whale ana. Fio mai so ai malalangi malo ta malalangi. Ta i lau ftalenga le matua le tongi lau ftalenga le pia. Ta i nane le toa iwa. Mariu mai oe salue mga tai. Polo ma whautala ma lau ftalenga le lumuenga oe na Tofi. Tātou tū malo ua mai a se mātua o nanga li nei aso. Whawhitai tā puai, whawhitai le nofo te talo. Tātou matanga luenga, lau fionga le minsta langolango, lau fionga le ofisili le matanga luenga, pulenga le pule whatonu, tai nane le tātou Palemene, le tātou ngā luenga le uwhatino. Mole atu whawhitai tā puai, pa ia malu le tātou matanga luenga. Lau whianga le Fonotaga ua mai ala mātou ngā luenga. Tau ieina lo whangia le atua, mai lau whianga e tai le fu Samoa, e ala ilana whono usu. Malana Palemene, lau whianga le Palemia, iai pele ala le leo le atua, soi whafu lolo, soi fua maua malosi. Ia o ala tau tua ino le atunu e ale o Tofi. E nai tu vai le whianga le tai le tua ngai, sui tai, malo le nai tua le Palemene. Ia o tau manuia, le anga le mai o le atua. O le mātou whamatalanga lea, manuia le asu. Malo, ia ua whaafonga le mota, whaafonga lo i tū malo, whaafonga fo le tāpua inga Samoa lo whaafonga mai tau walumanga le tātou Palemene. Whamalo tā pena lau whionga le minsta, e maise fo le mtanga luenga so ta inga te konrosi. Ia whamanuia le atua lau whionga le tamara mtanga luenga se i vaiane lau whionga le minsta. Ia e mai tau watu le fue tau sa ili se pule le pule whatonu o le regulator. Ia alofangia le atua. Whamanuia i tupu matamari o le atunu o lo tau ngā lulu e mai le lava enga. A war tau tuaina o le malo. Tasit whaftinga o aleanga. Ia o tātou tau whai ngā lulu e malima. A wase manuia o Samoa o iluma. Ia wase e mai le tātou whasolonga. I le matanga luenga o whamasnonga matulanga tau whamasnonga. Official Commission toi fuatainga o tūla whono o le malo o Samoa. Lau o whionga le li minsta, ia tūlai mai a saunoa, tari fwai tau nisi o finangalo ngā whaalia. I le tātou tala whātau o tupi. Mare ngā whāloa. Whātai, nau o whionga le Fonotaga, molo wa mnoa. E ili manatu, nā tau to ia le pua mo na la e peo le upo e whai le motu salaia. Ma mapuange I lango e kapkoa o di seu. I onga maunga kuku mo ngā kua sivio. O wale pai o le mauka I kia whaungei. Ai, o ke mwai whae ke whi marie ma seu malulu per whanga. Mou whakulou, mou whakalofa aku I lau a whionga le Fonotaga. Whakalofa foi lau a whionga le rei Palemene. Lau a whionga le soi Palemene.
Minista Gabineta, Minista Langolango, Papele Suyo Fong of the Line. But I love for night to a man. O ya na le no foi on fota vita de sunga le taitai. Ya fata lo fat pia. Sui taitai mal malo night to. E fionga le safa pito mal malu sui umo le Palemene. Ata lo foi ululo fam tanga venga. Tu mo hotel malo. Ai mese le sunga le fai lautus. Malo so atau mal malu tanga venga. Lem fai no fangalo ina fata lofa pa ia maolunga le au fai ngarwenga le tua so se fata fai taulanga i samonei pa pea maatu no mau fata lofa le fionga le au malu malo malau masiofo fionga le sui Tofi mo tau fari tua na wa fionga le fam sinsili prestaino fam snonga rim tamaitai fam sino malsunga restala. O te whata alofa foi le paia mawalunga. Maunga te tele me o i maunga iti, tapua inga Samoa. Awa a ingo nofo, a ingo tupu, ma ingo papa, ma ingo ma ingo te whaifa. Oi a ingo tama malato wa inga. Usonga tu mua mpure i tu au malato wa inga le tai ma le wao fonti. Den fai foi in fangaloina le motu sai. Awale a fio o kovana sili marsu kovana malmalo kabineta. Le fio o prestene o sinate la fio o kwa ono malmasofo. Le fio o fong kalai malmalo suyo moto malmalo fai pule. Fio o fam sinsili malmalo fam snonga. Tau putau Samoa whapere whale limo ko wana. Pai au asua mal bai whanua fō mai tūlangi i tū au. Mala taua, sa ole mala lau niu na sai lua. La au ma nā mutasi. Ali whatui, to o whale ula man malun manua tele. E lem whai unu whangalo ina whata alofa seo i tū malo. A ana alofi numeritasi. Awale fio i tapu no o tama le itu man maungafa. Me li tai ai no. Pai awa ingo sa tuala ingo mawenga mala ingo taulangi. Malo tu ya ana tama le langi. Tau si ba tele mamalu le fartolu ma foi fale. Salai ma apulu ma saubao. Tongi ai lua man soi. Ata alofa atu lo tau tapu inga. Lim fain whangaloina le fatalofa. Lau e kale sia me tisi. Wale a fio le fionga prestainer konfernisi lau a fionga faulalo. Ata alofa foi le presidensi le lausu. Sunga le fai lau tusi marteu tupe. Pai e taitai o le kale sia le no whaasea mo lo tau whatua. Pai e maawalunga pensiona malolo man malo. Pai e lau whainga venga te Tofi le tua mo tau whatua. Pai e maawalunga komituma. Fata alofa atu, o wao le masine fou, la usui a elfon. Le so ma le famo e moe, la wa fionga le fongu talai. Malo tau tai lasu. De awa fa solo, le lai non fa, ya o tu mau pele alofa ma le leo le tua. Le wa umana e sisi la tu muar tai ama moli la au funga. Awalo tatu vata pia, molo tatu mtai silo langi. Ilana whaasoi lo to soifua ma so mato wolo mwhai ai ono tato mwa ni vaengo le fia. Mele a whaftai tele. Nā wa fionga le whangu talai. E fia ngai se talai nisi o soi mamalu sa ta ua leim tanga venga, whamsinonga. Sa sauno ai le sui o waa fonti. Whapea whale ata numere tas. Sa uno ai ma whawhitai mai o wingar ka paka rea. Whawhitai mai. Tere tausanga walu. I re ngā tia malalai na lau tausi da sila ka paka rea.
A mamafa timunga ule mfai una la sia le fale famasino. A ole anganga whawhitai le ai I sui malu al waa fonti me fale akas. O moli mai le whawhitai. Na wo tau sila iai le maa naia. La mole leim whatu langa leim me tutu wai tā wale. O pulenga I o le whainga malo le leim. Na wo whiona whautalai. Ia moli le anganga le whawhitai le whiona le ri Palemene. Le whiona le taitai fono le tuto tasi Samoa. O ina ala ina mafua na whai e ka paka lea le official farmers no. O le vai mamao le ri Palemene. Ina ia matango fie e taimar whamoe moe le tuto tasi. I loto ai tia whaunei. Nea laua mai e o le tāpena. Mere, whawhitai tele laua whiona le taitai fono. O le tuto tasi. Lea ua mai a. Le ka pata ala umutanga le whawhitai tele laua. Tai le whaalo alo. Molo si le fia e le Palemene lei. O le fale whamasino lea. Lea ua amata na ngalwenga. Lea ua uma whaasolo na ato le apa. Tele taimi o tamu whai ama mawhatimonga. E le loa e whamasino whanua ma suafa po whiala ao iei whai ei ngalwenga. E o ai I tua le kentina ale. Am tanga ngalwenga. Bo whai ei whamasinonga. Aisa, wa atu lunga whamsinonga mo lunga. Ai tuli mai lalo whamsinonga mo la. Mea lea. Lea wa pa o samala. Wa pa o samala I pēna sau noa niso sui. Talwai. O le a pa o au I. Wa pa o samala. I le whaingo fie la le tāpenanga le ngalwenga lea. Lea whai wa tāpena ngā tau. Le tvai ngā tupi al mtanga le wenga. La tau te wa aia le leini ngan wenga lea pe amaia. Uman ta pena iai. Na wa whionga le ri Palemene. Ia, la wanoa lea tarasanga to ai fo ila wa whionga. Wa maa na ia le pito iruma. A o tua o whalwhamasino ma le pito yuta. Wa mole la wa whionga. O le tau, o whai unga le tau sangi nei. E maha e ngan wenga lea. E iai manatu le tau sanga le neimi star msamsinonga. Maa na ia pe a wha umma wha atasi. Koe whale leir ka paka I tua ma autafa. Ia ona umusai leo tato ngalwenga lea. O le tarsanga I lau whionga le ri minsta. Pe meile tala. A le lei upori, le lei savai. Le malo Samoa. Malu I puli ona sa la whai. Po sa malo savai. Nau whai loko moka. Whai loko moka I sa le longa. Ele whaingo fie kam whainga ngi mea. Kam whaingo se whale whamsinga sa mai. Whaingo fie ia pule onga I sa la whai. Onga whai whamasingonga I sa mai. Nau ka penga. Waf amaka na ngalwenga. Se furu wanga milionga le kau na ngalwenga le. Longa wenga. Lua afe malmal. Wha umma ni ngalwenga le sa mai. Donga winga yo o lelei, wa ako koa. Wa kapenga whamsingo, kapenga le moka. E a fia kwa I whamsingo. Ma malo lo ai. Ia wa ngalwenga whamsingo nga sawa. E ar sanga foi ka komputanga ngalwenga. Fai ma se poko le mingiska sawa. Kele kai me malanga kwa mingiska. Ia laku moi lalo le whaleo. Mea lea. Ka ngalwenga kapenga ska kopo. Se poko mingi skai sawa, ka konga biana sawa. Maka ya kuai malfatua. Na fere ba fonti. Malu ya la. Ya, malia fenoha la ufiong al minsta. Ole se malo. Sa no nga le fiong le minsta, le sitar sanga va popo le to mai. O lau talo atu. O e te pisa tele, lai wha longo mai lo au ma. Malala I le pule te utu e pisa fo I tatou talo, lo ir talanga o le Palemene. Ai whai maalia se I mahe ale lei, e lo te mau le sisi ngā fua, I whakau maloku o lo moka. Ya, malo whaftai, ya, whawau sau noanga la wa whionga le minsta. Malo, whaftai,
o Fonotaga e la fionga le Palemene e o la o de to pisa la sebe o la fa longo mai ro uma na o fionga Fonotaga na fe de saunoanga va fonti ma le soia fai pule o fale alupo le vai tamaina o fa na o Samoa ile se mta o fo mta o pulea o mta o pu leba sa fa sa fai le vai tamaina o tamaiti Samoa io tatu wa inga i New Zealand io tatu wa inga Samoa New Zealand taso longa le lei me uma e se me o fale ton Peter yane ole tau sangan tendei sa tau fia i New Zealand citizen ino tamiti lo vai tamaina atu ona yeile mafuanga o tatu wa inga New Zealand vai tamatu walo mfana o si o tatu atunu walele leile tau singa wa fai ai wina makanga aftulo fa fonga fa polonga fai yalo mfana o tatu atunu le na poloka i New Zealand to e fai feu to na inga tau sanga lente nei na malanga tuari tatu mtanga venga famsinonga loia sili e va pelo fiso tinam tametai feu to na i malo New Zealand masina fo le ala to malanga mai ai malo New Zealand to e ilo le lei tu la fono to e fai le lei fai nga fa vai ya wale vai tra mai no alo mo fa na o si o tatu atu ma to e sai ni fe nga e fa wa wai le vai tra mai no to mai il masin fo na wa fionga le fonga futarai e inicio sui salanga inicio sui le sui mamalo sanga todo a tal sanga nai o se Tofi le wa la baia ese mai le Tofi le tele wa fa ma wina il finalo le sui mamal o nem tau e pe ona la nga su malo e afi ai tua o yo tu malo palota ai mo si fio le nei Palemene wa mai ona to fia le capineta o comito tua o lalo tu la fono tu malo palota ile luas lua afe sumrei e ngafa male ilo ina o tua o yo tu malo palota o lo o ye nei pe to e foi le vai inga fale anu sama sani mai ai le ala wa maton fata auto ngal venga komiti o tua oi o mai e foi lo longa komiti ona tuina mai le poti fata se ai ma teutenga ile tu la fono o tu malo palota al Palemene e to tono le valu masi na wa fionga le fonga vitalai ala nga foi ele suyo fa sale le anga numero todo la ia sa no mai ai malango lango ina il finalo na au mai le poti o comiti fa Palemene o fainga palota e tu ina mai ai le Palemene le pa inga man vai atu fa pe ia mo otino no fo puleono sara fai no winga atu mai la ia fa sale de anga tolu o le ama oti le no fo sa fotu la fai mo oti foi no fo sa pali na wo fionga le fonga talai ma le sumi malu ua faamauina lo finigalo ona failo atu lea o lea ua tofia le kapineta o le komiti o le tuaoi o le tulafono e gafa ma le toe ilo i le ina o tuaoi faiga palota i le 5 suma le tasi o loo i ai nei na ua fioga le foga fetalai ole o komisi o faiga palota na saunoa i ai se tasi o isu fono vai mauga fā e uiga i le vave ona tuuina mai o le ipoti o le komisi suesue o le Palemene
Inga ia lava se taimi e ilo ai masufi ai finngalo al Palemene. Whaaftaitele mo le whautuana. Maua whaamawina le finngalo o sui mamalu. Lawa whionga le whangutalai, whaapea le mamalu le fono. Ua mai ana Tofia, le kabinete o le komisi sue o le whainga palota. Lua o lua lima. O le ngalwenga autu o le komisi sue, o le lauli wina, o le tula fono o le whainga palota. Lua afisui. E tu ina mai ai whautuanga tala whengai, mo le teutewina o le tula fono o le whainga palota. Ona mai ai lea o suis fono sa mai o la Tofi ngalo il nei mtanga ben. Asa bano lele la ofionga fontalai. Fia fai eni mana ongo nei tu malo. Ana lo fini mertasi. Mo le ai nga faftai la ofionga me sta tupe. Faftai vai mamao. Fontalai. Fontalai. Ia, mai tau atu le ofionga le minsta, ia olo tu le mai whau la vea, ia la alafo atu le avanoia whasale le angatop. Whaaftaitele la ofionga mo le avanoa. Te fwoi la ofionga le minsta. Hamas nonga me se fwoi whainga parota mo fwosanga ma. Manino mani matango fie. Le e, whaaftai fwoi le weta no tonu mai atulanga leo le. Walua ino tofi le tu malo. E pa wale vayang mun muri le woto e maa wotu i lau saunuanga. O leo wai e le komiti lea e wai atua o e whinga pārota lu olo lima. A wai e se mai le o leo wai e whai unga ta oto i luma o kabineta i komiti lea e komisi le wai whautuanga vai lua i tu malo lea whea la vea tu ai masimatu i tu malo. Sa pari i masa hutura whai. O le fisili la o fionga. I te oto e whai e whai isi komiti lea tu fu i te oto e se fose la tu whautuanga. Rata polenga na a whapea e whatu maua e pelwha e mua leo le komisi mua mua. Ia, whaftai rau pule lea. Alo, whaftai. Alo whaftai, ia olo tulai mai fwoi whau la vea. Vai maunga wha, tulai mai sauna. Whaftai tire rau whionga mo le avanua. Whaftai fwoi mo le saunoanga malmalama le whionga le minsta. Ia, o le ala le tūlai lau whionga. Whaftai tire rau tu ina mai le li potia le. Ale official commissioner of Whainga Palota. Ta uaio whamaunga ia ua moli mai lato li poti. Le whaafsiri lo whionga no lensa sau no leo mai a Tofi le komiti o tua oi. E walu maasina lena ua sau no le whaatino le lato ngalwenga. Ia o le lalana o le tūla i lo whionga. O le mtawha iau o le komisi o Whainga Palota. Ia, ele awa ina e laupuata whainga o le mtawha i oe li poti kabineta. O le atungalunga nei tu malo, ina mea ane o mai ale walu masina. Ai, ele i o mai le whasolonga le mato i tu malo, po le li longa le komiti o tua oi. E a fifia o mai sui i tu malo, manu e folasia lo rato tarasanga le komiti o tua oi. Pe tu tusa o rato i lo longa ma le komisi o esu e waita amilo i tua ia. Komisi e sua Whainga Palota, lau whionga le whafsiri ma le whalol. Malo whaftai, sau noa, ia la whatu lau whionga le minsta, whawolo sau noa. Malo whaftai. O le komisi o le Whainga Palota lea na numanai, lea sa taruai. I lea toi whangainga le taiminei. Na whaatonu watu me whai, e sa me woanga i ai whai. I lea lango inga le whai malo, mea lau kia kuai mangingo. E leo koe whangainga. Lea nga uma kofi a ngafi o komisi o Whainga Palota. E koe ilo inonga kula fongo o Whainga Palota. Wai kele kula fongo e le maka ngofie. Leo wako usirisira e o marikemingei. Ai whai whamusingonga. Lea nga koe kofi a ko miki leanga. E o aia. E le ngai sila fiere ngai ku. E kula fongo whabalbalea whapea. Le a inga le ngule ngofo le ngule whai bongkanga. Ai aver sui. Le makongo fie ia kuranga. Le la o fili el komisi da. Ba ai ko ale me kang fai. Ave ese ia kuranga. Pa pe. Ese ia kula fongo fa pe. Ele a inga ngule ngofo. Ai aver sui fai pule. Ole maokale mi kongu ma fa maongi ma le alofa. La kanga venga ko fa fongo mai.
Au wangi se ser ko fai ungal mokarea. Fai le ami o kongo le akua. Molo ko sila fia lai pula fa pea fo fongo le akua ya ke o ko famsingo. Au ala ko ke sasi ai ma ko fa kamala ai. Ala sila le akua. O se kalinga la o fionga. Ai la fo mai lo fingalo. Kau ko mai lo fingalo o le ai soi fuor ko inga kau ko mai. Ala soi fuor. Vele wa kai. Ya. Mali fingalo ale o lo tu la ya tu tai malo sa no la o fionga al pandio. Ina nei pese fatu sesi. Awal fa polea. Ona na. Yalo mea. Betulanga lo ia. Na wala umal komiti foude a fio mai tala mai au. Ono nei le tu. Aile ia mataina le ngā luenga al komiti lea. E te tau na lātou sila fia leile mea lo te oto ele fina ngalo. Ka peneta ma le malo. Ma le mea lo iele lima taitaina ele komsina o whainga palota. Wa atato one le telefasero pito. E le fato a Paula sa komiti o whai. Bea lavantato sau mai in history uma lor paloka whai komisi. Ia nei fesuia inga uma. Oka. Ua matua i tu la i el tu la fono whainga palota. Ua tele aidi mau whawhitau. Iwa eo mea tātou te mini. Iwa masina talu na umal whainga palota tele tātou. Lai toi whainga palota e top. Toi whai unga top. Lero lo mais whainga palota e rua. O a whela la umai nei. Ua tatau o na whai a iainga. Whaamuta umalor palota. Whai ni a iainga whaamuta loa. Tulou lava le tau sisia le upu le o le sori ngā tū la fono. Ai fua le whai unga. I runga le te leo le a fianga. On tau. Te muso e tau atu le whai unga. Tulou lava. E leo sau whai i le sa veam sui Palemene. Ma le fionga i atu rupe. Au tau vai le unga le wha solo te mine. Fua ne o tau. Le mamafa, ma le wha salanga, se lau lima suta la. Ai ave ese rina fo, ave ese sui Palemene. Oka. E o ngonga. A whai la e mamafa le whamsinonga. Siri atu na mamafa le Palemene. Eisa. Uma tato whatau tō. Uma na whae e eir whai pule. Uma na whae e minsta. Uma na whae e sui Palemene. Awa fianga la u toi tau tu waisio na fo. Te lau lima sfulta la. Te le fisiri ngia le whai unga. Langa lau ai lumo le whamsinonga le whai unga. Let it be. Manu manunga na lensa no atu wai le fionga le minista. Toi firita nganga le leile komiti. Ma ave ele tu ala lo cabinet. Ia wa uma na fata tia ia sa moa fo la sanga al fainga malo. O mo fon fata tia ia sa mo tu malo le utilo tilo ele malo aisha. Ele fainga fiele ve sengo Tofi sa le. No le ato pure le mot. A mai le va tu isanga ia se feso tainga fala nganu fa tu masanga male alte. Le lai fo te mine nei pensau no fo de suio. O le va. O fa fo ile mamalu o tu malo fa le nganu ile fa le nganu. Au mai tu malo le safa nei vai mo ngatasi lua tolu fa le ata tasi lua tolu fa tu lo lava le pai o sa mo lo afio mai tala mai au. Au ina o sai tia ile la to ia te tau. Na na palota ele me fai na o le palota. Aola na fono tu lo lava la fionga di tofali ngoma matua. A fono ri ko matua malo na tu malo. Ele no fai tangata nei no mai so sofa le Fonotaga no. A fono foi lava. Ele me fai ele sano mai so sofa le no fonga. Le o te penai le no fo atu taulanga mo mai maunga. Ma faleata e ngai tonu ala tangata nei sa o loto ila tou ino foanga nu le ma vai tu lo lava. Ai whaalenga nu wai tu malo lo wai tu manga whaari tu malo. Ia wato te pole. O le tasira na mafu anga na manatu ai le cabinet. La whata tia le term of reference. Ina ia lima taita ina le ia la tō ngaluenga. Ina uala nei tupulu mele ua tu ma ai ma ia au. Ono mai lo lema tu lo lava le komiti le ulanga le ua e forsia le mota. Komiti le na umanei, ya, e se mea tasi o lato fautuanga na whao ngā Palemene. Lei ma se mea. Ono le mea lana,
ai lafa mai fa tuanga o le me utusia damula o tuisi lava ina nei te wo vai atu e por vale nei te wo misi lo va male ma fa mo fa pena fo ile no fo le vai mongo ma no fo le ata ata ti mai o mana fe lo i mar komiti ma ave ia il fa tuanga al cabinet ile me anga ile la tonga le ma nga fa lo Malo, faftai a soson mai lo fiong te ten malo, ya tu leva no lo fiong minsta, fa wo lo sauna. Faftai, no fiong Fonotaga. Faftai foi sauno le fiong le tai o malo, ye fa pula misi vaengo o lau forsanga. No mai le sumnatu no fiong le minsta, o tupe Tele tautai o le vasa. Iei tautai o le taitoa ma le fisanga o matangi. Iei tautai o le ave pe atu le au i vasa. Ai le Saunoanga. Fa wawina al saunoanga ya ele Tofia we vai rupeina al saunoanga lo fiong ana minsta. Ta loai o tatu o mai foi le malo longa o tau foi na fai se fa sin ngā manos. O le a fa wau lau fo le sanga manino ma le matangofi. Pea tatou foi mai malolonga o le fiafi. O te fasisilato fatatia ese ta urmanga le fono au fai tula fono mo lana malolonga fa fiafi.